Dad, your phone is ringing. Give me. Alo. Mına çıkıp atабыз. Buyursa жарым saatта жетип калабыз. Aha. Ата, biz kettik. Gelip kalabız. Небереңиз менен эрмектешип отуруңуз. Англисче үйрөнүп. Айыл, мал сал жөнүндө ойлоно бербесеңиз, жакшы болуп калсаңыз жеткирип кетем. Альберт. Teach your grandfather English. And let him go with you and see USA, okay? Geçkensin toyga elin eң акырында баралыбы? Мына кеттик. Take care of grandfather. We'll be back late. Okay. Мыктыл акча. Бейін мектеп түлтүрөт. Здравствуйте. Очень приятно. Ошондой жакшы билбейт. Оо, Айсиремден мынча көпсүңөр. Ой. Болуптур. Калгандар менен анан таанышып алайын. Максат койган. Максат. Жүрүңүз. Balam darap kelçi. Açık baş teresi. Darı. Close the window. Oy. Bunday darı. Okay. Darı. Ay balam rahmat berekem rahmat. Darap gel, tigi üstünde durat darı. Darını ap gel. Grandfather, this is American. Başkasını ap gel, başkası. Grandpa, this? Grandpa, open your eyes. Don't scare me, Grandpa. Grandpa, open your eyes. Don't scare me, Grandpa. Мунду давление түштү. В принципе, мунун баары жакшы эле. Кирсе болот азыр. Mom, Dad, why don't I know my native language? Why? Tell me why. Why didn't you teach me my language? It's important in this life. Sonata. Berekem dese. Emnele de atasın. Кыргызча билбегенин өкүнүп, өзүн күнөөлүү сезип атат. Öyle küçüğüm. Çoğatan yaşadı. Ölse bir çal ölür. Bırak Kırgız'dan til ölmesin falan. Sendey namuslu uldar turganda çoğatan ölbeyt aynar. Çoğatan ölbeyt.